Koe ahoni te tau ki talanoa ai ki he mea marie au pito ko eni. Ai polo kalama ko ena e whakahoko e he toko whaa ko eni. Na e whai se tita tione toa. Ka pehe ki he toke tā ki a toke tā halapua. Ka umalo pe centuri. Ka mo piveni pifereti. Na seni mai e video ko nihu i ke ko osi. Mo ua pehe ngā ue. Ka e toki mau eni hoku whai ngā maria he ahoni. O fanongo ai ki he polo kalama ko eni. Panauhanga ea o whakahingoa e fu i kaurekta e tolu e kau tangatanu. Aia ko lopetson turi, na o whakahingoa uia ko rere takai. Pea ko piveni, na o whakahingoa ea ko kaikoa. Pea ko toke tā halapua rewa. Ko lo sika ia, ko lo sika pe ia e taha e toko tolu ko eni. Ko no uhinga e. Kaikoa au pito pea piveni ia, kia toke tā halapua. Kono he nae ilo e piveni ai loloto o toke tā halapua pia moe pāte mo kalati. Whamoni e ne taha, pehe e piveni, e pehe koe halapua. Ka pauna ku fie pare mia, te ulaki pare mia au e kau pare mia katoa koeni. Whakamooni a piveni, kia toke tā halapua, ene kaikoa, io, i he whaunga lue mai ko halapua na tonu ke ulaki pare mia. Mo whanau ke whaita anō maari koe. Mea nau whaingoa piveni a hon ko kaikoa. Ha ne fo i whakawhe paki e taha, kia toke tā halapua. Ia no ki tā anō maari e ona. Na e hanga e akirisi o seni mā piveni ki Nuusila. Pea ko toke tā halapua na alotari. Pea to e whoki pe a piveni. Ia. Whoki pe a piveni e aho hoko. Next day, fly back. I tonga. Hai uhinga. Na kaike koe taimia na au ke he tuunga. Fu utaiti au pito. Ai ngahi mea. Pea ilo na e kaike nau toe whalala ke he emaili mo hono seni ngahi mea whakapuripuri. Kai alu pe pesenti pe ai talanoa i mea koe. Pea koutui i he talanoa koe o toke tā halapua. O marie ia au pito. E ngahi rea a toke tā halapua ki a piveni he polokalama koe ni. Very direct. Kai hanga e piveni no whainga peke whakamoko e situation ni he halau au ke he osi. Hau ke hene whakamooni. Ka pauna e fie pare mia a toke tā halapua na ulak pare mia i a krisi. Whakamooni a piveni ke whi mea koe. Apote mu whanoa e kamata e polokalama koe ni. Koe ulak i whakarea atu pe a piveni ka toke tā halapua. Tari mai toke tā halapua puka mea ukaiki ngai pōpula. Kai kame koe ke tupiri sonea. Ulak whakarea atu pe whakarea mai atoke tā halapua. Kai tuku pe ke tau ki isio taimisi i ke kamataanga tā langa koe ni. Koe uhi koe whiawhini o kukei mata umu pe hono ngahi whatongia. He kai ke tau sio kakato he koe fo i viti o mei hoa e taha. Miniti e whanoa. He kai ke tau sio kakato ai ka teu. Te whapeke ke tau ki hulu i peha klims ai, pe tau toki whoki mai pepe au analaiso atu pe kapau e pehe to e fiema'u ke talanoa ki ai, te tau toki lere i ha aho kou ata, he te alo whai ki whaka, ki whekau e plakpo e koene e tamaiki pe a mehe toa hola pe a moe toa ko pou walu moe, ahi ulakai. Koe te ki hulu ia tu pe ke tau fanongo pe ko hange ko lau ko motua watu e ke atu pe ko fiha e koula tika no fu esa wasi mono mai e wasi tamai sio pe ko na ke pe ko ulo ia ka tau ki sio ke na mo pe moto ko ulo ia pe ka tau ki osia pe tau toki foki mai o tau ki analaiso tu unga guia
Kai whetong tau screen. Ki he tau polokala mahoko aia ko e penolo ia I he mo tau kau guest ko Dr Sitiviveni Halapua pea mo lopeti Sentuli pea pehe foki kia te koe paula piveni piukala. Ko Dr Sitiviveni Halapua whako tangata politikale ia pea nai hoko pe ko me mi pau whalearea o tonga I he Kaikehe ma'u Sitiviveni peko wheta o ko ia na ke huai ki he wharearea. Iste ko ua noa tawha, Sitiviveni peko ua noa hongo fulu. Ko whirine whai ua noa hongo fulu. Ko ia. Nai kore a krisko ango tako. Pa mau kamata I ua noa tataha. Ai ko fufua whiri a koe I he konisto tone koe nai. Ko ia. Nā ne hoko whoke a Dr Sitiviveni Halapua ko tare ki tau polokalama langa whakalakalaka ko ia Pasifiki I he East, a West, a Center I Hawaii. Pea I he taimita tau pe nani develop I ha systemic e solova ake ngai vama ake whakapolitikane I ngai whanua ko ia o Pasifiki pe nani ngawe ake whoke e whaunga solova anga o Palopalema o Pasifiki ko talanoa. Wafe mani mana e whiri ai Sitiviveni kene kau mai ki he komiti whawhanua ku pureanga whakatu I o tonga ki he whakalelei whakapolitikane. Pena e tau mua whoki ai komiti koe ni ke nau whao hapalani ma e whakalelei whakapolitikane ko ia a tonga ai ana ngawe a ki whoki ki he ai talanoa pe komiti koe ni. Kaikehe ko lope sentuli whoki ko e tongan public servant ia pia moe pro-democracy activist ko e tangatane o Kaikehe sola hataha ka te kemou tolu na ni hoko foki ko e tokotaha ngā ue whakapolitikare pa na ni hoko o tokoni ki Samuela Akirisi po hiva I he uanoa taha whā ki he uanoa taha hiva. Tonu ia e Lopeti? Lopeti o ku ki Lopeti o Kaikehe ongo mai ho o lea. I don't know why. Pea utau ikai, o ku ikai ke ongo mai Lopeti te utoi te ufoki mai ki a Paula Piveni Piukala o Kaikehe sola taha te kemou tolu ke tangata IT foki ia pea tatau pe I fisi pea mo tonga foki. Kaikehe Dr Sitiviveni Halapua, Paula Piveni Piukala pea mo Lopeti Sentuli, malo e tau mao e fiafini. Ia, tau mao e fiafi pa malo tau me ngau mehen, se titu. Malo. Ko pehe au ke talanoa I mua ngahi isiu koe ni na ko atu whoke ngahi isiu ke whakahoko ai e whepo talanoa ake koea I he fiafini. Lopeti ko oni mai ho ko ke lava o oni mai. Piveni ka pote ke tokoni hake ki ka Lopeti ke oni mai e ne pekahan o inga koe ke oni mai ai. Ia. Ia ko o mai. Malo. Ia ko o mai. Okay, malo. Malo taulau se tita. Ko ia, malo taulau Steven mo Lopet. Malo. Sai peto koa. Kei makalo tu vemi hedi. Ko ia. O peha ko whahugo I prison. Ko ki posi ai ka mu fanongo ke fui ai ko pea ko whahugo I prison. Sele nau kata. E whahugo ka kai pai komi. O kia ngai ka veinga o ku amanake tau po talanoa ka ko pehe ke tau laki ka mata mua he ka veinga ko ia Sitiviveni Halapua na e whili ko e ke kau mai pe te ke kau whakataha pia mo I plinisi tu I pele hake pia pehe whoka toke ta ana tau whelungaki I he tānaki e leo e kakai, pana ke ngata pe I leo e kakai ko ia o tonga, kada e kawai pia mo ngahi otumotu, pia kawai pia mo mulini foki. O ko mahalau Dr Sitiviveni Halapua, ko e fuafua taimia na e tānaki ai leo e kakai tonga, I he tapakotoa tonga kawai pia mo mulini, ko e foi komiti ko ni.
o whakatau moa ke whakahoko aki e whakalelei whakapolitikale. Ko la vei Stiveni, o ku ka iloa a ripoti ko ni ka koe whiwet ka koe, pero whele ripoti ko ni, o kui whe a ripoti ko ni, he kui kai ke fanongo ai, o ki whare area, pe whano area, i pe whano talanga, i pe whano implement i ho tau whonua. O whe ripoti. Ko ripoti a ko ia se tita, a ini koe na urere o awe o au, ki a ko whare o ko tupotoa. Na fuoare a pita urere a kibura o atu. A tau pone AVP, uak AVP a korea, te urere atu o atu a ripoti a pipeake. O se alfo ke talanoa ia I tonga e rihe tu I ripoti hitu. Pa urere atea ki mira a fio mai pea poto ai hana sea. Pa ka tu poto a hoki a ure whapaparang. Pere whapaparang mai kau ke hoa tangutu he sea hono tawhaki. Aia ka te awe ka tu pe ai tui. Wa pa tangutu sea. Pea kuia lewa e tahi ne taka maha kui puti. Pea mai puti ma tangutu sea whata. Pea na ia e oiko haveru. Hani ko spekia. Fila kepa. Ko hai ho iko hawairu? Fila kep. Pa mea mai pea fila kep ai he whaliki. Pa nau sia mana tau ko ala tau whataha ko enge. Pa mo e tupotoa. Ko te au maha tafua na whakau pe ko hai au gauta. Kai ke nāru tau whakau a ko tu ni whakatu ia pa pau arafa mea ko ia. O me nau tau tesea. Pe aspeka pe a whiota tupotoa a ka whila kepa. Te ke alu o ame Stiveni ki o kalani e. Ko e mawhina kepa. Papa osi kai ke te rea mai. Kai ke neli e ripoti ki tu. Pa mahuma I tu a. Me mawhina kepa. Pa hea roto. O ta, mo whatau maha te kite he pau ke au business class e hanko motoru. Se o walo ako ave whekau a pirinisi e tui. Pa na walewa o mai te kite. Business class. Pa o lewa nofo na tō I business class. Na whalau mo mari e pālangi. Tamai pālangi, tamai na tō e ai mo business class e hoku mari e pālangi. Kota tamai he, os tamai hoku mari e au economy class pe ia. Ta ko hea horoto. Horoto ki hea hoku mari ki maa. Tala ki ai ke ko business class ko ta te laika mo ave business class kana hoku mari kai ki hea ui ana fui tōng. Ko hamre fai tupu kaki aria whatain te ki te. Aria maregia whatain te ki te ko economy class. Haure vai o tangutu pe economy class ka maa tangutu. Nofo haku mari o. Pa mau puna mai leu. Ki o karani. Mamei ko karani, tāri ange ai, awe au ki he Auckland Hospital, o rorotonga pūpūruhi ai, atu pōwha. Ai ko kākoe ki he Auckland Airport, o tāri mei ai, a pirinise, a tahine prinsesi, piro revu. Tu whatamai, a piro revu, na iui a sa tek ahi o taimi koe ak, koe lot hākua, lot seal māpika, koe fulotia, koe lot seal. Aia ko irupe a sa tek, pa irupe sa tek ia. Sa tek ahi o, ko se ki tari whakatu ia koe, ki tu ia toa.
Nā mai lewa tāri au. Matu lewa o atu ai report na e whekau au. Pridisi ke alo ave ka tupo wha. Tāri lewa e sa tek tāri piro lewa. Ako ngā tapea ko arua, mati ko arua, ko arua ka whekau pia tui ke tui. Ka ngā tai, ka ave. Kono tāri he tui e report na tui preake. Ka whakawhamis tū tōne atonga, kono tāri ia. O kai ko whare area i me tāri mea. Ko whoki le wāra ko mauapi. Oso whatongi au i he whonua. O ko tāri ia e tupo whaa. Oso ke apa puna, whakapuna ki tonga. O ala ki apio nofo ai. O hare pau ko ange whekau. Ne sea whare area tonga. Ke warangi ki whare area. Margo e aho mo nite. Tu si te margo manatu e. Aho ia whawai whare area. Para ta koe ki whare area. Ka whekau ke tari i tua i whare area. He urotonga lele ai ko miti kakato ai ko sea i whare area. E sea whare area tonga. Nā fu o wale a pita mahino kau, koe te mahino ia, ki whare area tō ngā hanau tuunga. Ke whekau ai tāma koe ni nai whekau, o stare tupu e tuki o tō ngā ki o rato atu, awe ki whare area, tā mai ka ata tari tu. Kau tari pia i tua, pai tai, ko awia e se tira ka tāma tarama fua pia au. Au pit. Kau tari tu. Lere whare area, osi. Ka nā whoki u mea nā ui kai kō miti ka kato wawaka. Se aia sāmi wai pū. Ka tō ngofua ia ke huanga. Pa hua pe au ia, ka pēra ko miti kato. Te ke lau ai ripoti ke fanongo ke wharearea. A tau ma te kau atu pō whaa, ta mana to ko anga lau me a kana to. Ko hai whekau atu po wha. Pa tangu tu nau ilo le pe nau lau ai ripoti me he aho tu site mahalo o au ke hatu kule lulu. Lau whakatonga. Ose kurau ripoti lau whakatonga pa taramai te huki tu. Pa huki tua. Ka nawanga na toro whataha e ripoti. Kai te nawanga na ton ke nawanga a topu e ripoti e kai tuktukuni a tupi. Ha na toria o a topu. Ha pepe na toria o aipeia. Koe hange pe ha toki meni na whakahu atu. Kau ki mauma talanoa atu Dr Sitiviveni Halapua, ko hai nau tolo ko ke talanoa ke komit kakato pa koe whale. Whale area. Koe tutuni e se whale area ke uki tuku. Koe fotu ko ia, ko tui mahara ko lo peti te kos. Te ko severe. Pa hu mea witu, hai ko whatongia pia, tamai ku tu pa witu. Arama nau tō o tu, hange ha pepa nai whakahuat ni tu. Toi mena te whatu tāmaki, hanga e lo peti se turi mo severe, o li riwha papalange ripoti. Ka tainga na lirif whapapalanga report na os hanga e tui o tari na e tari whakwelea whakatonga. Nau ka nau liriu koe ia. Nau lia na toi report na e watu he tui tu. Tukulea whapapalanga. Ito ngau kia hi alpa awe whekatu. Ipa ka mea na whapau awa kia. Ka lere TV ia pe he ko au o kuo fie pare mia. A ta whekau he tui ke awe en tutu un whakakonistu tone ma alunga taha i tō ngā ki whare area ta mai nau toru wako o fie pare mia.
Ito nga kia me pe ko na to pe na ai mai. E wa ta pa wa pe fa to ka pe. O ko to ko I pe mo ai no fua. O mane ko na to na fi pa le mia. Ka na li liu ko le oska ya ko no tutu ya ga ko ni stutone. Tapi hau lewa. A kisione ne ka popo. O tutu anu ka alofa. Tai si o se ka matala. He ko lele a tonga tai ni u tai whaka konistu tone kure anga homo tutu. Ai tutu uni a tu pofa. Ko mea na mo tutu ko fu penu pe. Ko mea ko pe o kai o kui fa papalang constitutional crisis a tonga. Ko lele e fale alea ko na u tai whaka konistu tone he na na tutu. Ai mea ne os o tamatui koe uluia koe mea ia koe uno fai totonu. Koe totonu wau talamai ia koe naulohia kia ke kakai koe na koukuka kisi. Koe o asia he konistutone koe right. O kui koe freedom. Koe right koe ia, o hinga pe ia koe totonu ka pane hata kai asa apuaka. Hik alfa ilo, fa fot mai puaka. He kai tike lava ko ngā wea totonu ke ala ke hivi tui. He ku topu tapu. Koe mea koe uia he tau konistutone tapu tapu. Ue lama taha ala kia. Koe mea pete mo tau lava ala kia ai. Ka tapa te mo fai haliu kama. Paka uhinga ia o uia Amerika e nau konistutone. Koe liberty. Koe tau ataina me ngai pōpula. Koe nā tō liu kawa ai tui Britania. Hanga lewa he koe totonu ia ne ai koe tupo uraki. Ke totonu ai tonga ke ua ngai whaka pōpulaki. Ata. Tau taina. Koe me ea kui koe right. Mate tau tui tonga. O ke hepe whamanati e tau taina koe nei whakapuraki. Me tau taina koe ko nisutone. Me tau taina to tonu koe tonga ai au nofo ia he hepea. I he tau taina koe nei koe e puraki. Koe no whalea ai ke tau taina ke ua ngai popula ke kakai. Koe mea koe right to tonu ia. Koe right kai ko nisutone i whangake e pivenia mea. Koe uhinga pe to tonu ia ke haka wana ke alo o kai haasi hapua kata. Property. Koe toa taha pe i tonga ko ilo maharu. Koe poto taha ia. O ilo ia i klai. He kerawa kalamia wha ilo e tu i koe ngai ka right to nofo e ko nisutone. Koe right pe ia ke property. Ka haasi ataha te puaka koe ha. O koe mea ko pehe ai. Koe tutu koana nei whai nuku alafa. O ia constitutional crisis e tonga. Koe lele koana e whale alea. U tae wha ko nisutone. O whakapapau ia. Ka mo ofra ilo. Ke lawa, ke lawa whamau anga ia i mamani. He kono hinga, mo matofra ilo ke lao. Ko koe ki ia e. Te la whewhe ke whaila ki a konistutone o tonga. A property right. E totono e tui. Ko totono e kakai ke ua ngai whakapōpula. Koe mea ua ke. Toki a ai me mahino na tō mea ganisi. Ko hinga ko rea tahe pōni. Koe lere ai pure anga. Ko hinga whale rea. O tae whaka konistu tone. O kuia. Koe constitutional crisis. Ke ngāwanga lea kai mamani. Te nau pena tōru. Te nau ilifia nau tō. He kahona o hinga crisis ko ia. O osi mate ko nistutone ia. Paka ko nistutone ko mate, ko ia ton ken whamau ia ko nistutone taha. E langa whewhe ha taha o ku mate, ken whamau ia ha taha mo ui. Paka mea uia ka crisis.
Sitiviveni Halapua te uki posi ko I he ka ange hawhainga maari o guest koe ni ki he ulaki whehu I te ufoke mai kia te koe lo pet senturi ku ke osi fanongo pe ki he whakamatala ko ia Dr Sitiviveni Halapua pea o ke ai whake ngahi whehu I lo peti kawai pe mga himia kona utu whamatala mai Sitiviveni he na lau foke kona utala mai Sitiviveni ane lau ai ripoti ko ia tu ipele hake. Pea moto hanga koe pea mo sevele o ririu whakapalangi o mole ai le o ia kakai o whakatatau ki he whakakaukau pea a Dr Sitiviveni Halapua. Nea o hinga na ke hangai o moto ririu whakapalangi ai ripoti ai kakai a ripoti ko ia a komiti ko ini. Ko le o kakai. O foko mo fanongo mai? Ia, fanongo lele. Ia, okay. Ia, o kore ke o whanape mua tau Pita Pua, tau ati tau kalama, o whiawhia o pito no whawhi e motuani. E kai ngatai, o whiawhia koke o kau whatahu, o kau talanoa, o maa koka piveni, e polo kalama e whiawhia. Koe tari koe ke whiu io, mua nia, na e na ku whai e kwauna o whai e translation. Ako e tutuuni mai pe ea me he kapimeti ke translate a ripoti mandui fok na iai e ngahi tokoni me ngahi pureanga muri ko New Zealand mo Australia na nau tokoni ke hono whakapaanga ko ia komiti komiti pereake me nau mau e nai whai and they wanted na nau fiema'u tatau e ripoti pe ange pe kaha samuli. Pea koe tahaya e uhinga na e whaiai ni liu. Ka kou ki whanongo pe, ki he mea koe o hake, e Dr Halapua whe tauvaku mo constitutional crisis. Kou ke tau mantu I whoki, na e hala ai tu I September. O wafe maa no pe. Ke ngahi wike siki pe me he osi ko ia a hono ripoti ko ia Dr Halapua ripoti. Pea hoko rewa sales nima I he taloni. Sai, koe hufi tuku ko ia e sales nima ai wharearea I November o e wafe ma no he osi ko ia tuku ko ia o walo. Nane toi hangai affirm ai konistu tone, affirm mo wharearea, kanane affirm ai ne kei commit ki he liriu. Kanane pehe ai, koe ripote na komitu perehake, o os whahu mai wharearea. I he time tatau pe, o kuiai mo e ngahi whotu, whakakaukau ke, o mai mo e. Pea, koe mea koe ki he liriu, e kei whakahoko pere. Ai koe, ai o tau pehe, halai tui, the king is dead, long live the king. Na hoko mai pea a whitonge hukare whatapu, whitonge e seas nima o wha. Koe mea koe ke constitutional crisis o blawe keas Dr Halapua. There was no crisis. Na ia crisis I taimina tupai. E nai hanga tupo nima, e seas nima o reaffirm koe konistu tone o kei lau maali e pe. Koe liriu e kei tu la hoko pe. Pea koe uhinga ia koe, na e kei hoko atai koe ngā au. Nai na tūtūni rewa wharearea ke whatue, komiti tapatolu, tripartite committee, ke nā uawe ripoti, ai komiti pereake, whakataha mo ngāhi ripoti, ke o kawa e ripoti, ai whakakau ne atu he kapneti, whakataha mo e submission na atu, me a Crispo hiva mo e komiti e mo kalaki ko ia e kakai. Whakataha I ka atoa aino awe ki komita patolu. Ngo awerewa e komita patolu, nau whetakai ai he osu hawike ua, osu ea nau whoki mai, mea mahina e taha, whoki mai nau toltala mai, mahi ngahi mea ia koe ke nau whelo toi. E tok whai ai koe tu uni, e whotu koe ni, ai Constitutional and Electoral Commission. Tok whai ai Constitutional Electoral Commission ia,
tok fotu ia I he wafe mawaru, wafe mahima, kana te kau pe foka ta Halapua. Aia, ko ngahi fotu koe na watu koe to ta Halapua ko mitu pe hake. Nai ke ia upe, a upe ko mita patolu, to ia upe Constitutional Electoral Commission koe na CI, Chief Justice Gordon Ward, na me mi pata. Aia, ko pehe koe na more, ko mi bota ko mitu ke o la hala no ne ke more ne kau pe I hono area I a upe ku he report ko a Constitutional Electoral Commission ke acknowledge pe report ko ya ai nga foto kau na mai ko mitu so ki intervention Mala api I he o mai ai whakakaukau ko ia. Piveni koe mahalo pena ke whanonga mai ke whakatalanoa ko ia Sitiviveni, pa pe whoki ke whakatalanoa ko ni lopeti. Koe nai maari whekina ho hingoa ane nai I te whake ko ia ko ni stultone. I he whakakaukau ko ni ki he rights, pe mo liberty. Ia koe whakakaukau ko ni ko ni stultone ato po uluaki koe whakatau atai nai ai popula me nau nofo haisia. Ka kuto o mai ia e ki mau tolu o ngawe ake ki he human rights koe to tonu ai tangata. Tonu e whalea e Sitiviveni Halapua pe ku whihara aki ku whakatonu lea I ho whakatalanoa. Piveni. Sedita. O kore me fa de fa tapu o to yo o ke wit hala e fa mata ka go interest I he fa mata mo mai Sitiviveni ko issue go ta no ma ke ko lot ke tuane taimi ke o mai ni fa ka he ko no hinga he nai kau ton ne ka ko ne lau report se ti ta ha ko fa mata la nai kau he kau fatu report he ko mahuinga Mahawinga ka awia ke tau iloi ai insight ko foi hala fanongo o ripoti ai komiti ko tui pere hake. O ko mau awia ripoti ko ai CEC interim report pa mo final report. Ai ko tano ka lopet ai to fahu ko ai na se ai ko ton woti. Na to fahu he November wa fe mahiwa kai fai ai riu no no fulu. Kako tokanga ki whamatala koe na Sitiviveni whekau aki mo constitutional crisis. Ke ne toi provide hakeleri te lava ke tau hoko atu ai. Kako kore te o ate taimi ki ai kene te hanangia o electorate ke te enlighten tau tolu heu. He kore koe lawa a lopetia there was never a constitutional crisis. Mahalo wai pe moni ai. Kako o whaamu ke oa whakangatangata talanoa I mangi he iai pe mamai. Wangai whakaukau se tita. Alo apito e Piveni. Ka ki mua ke hoko mai he ko talanoa maho inga ia constitutional crisis. Sitiviveni te wate ki whehui ko ni ke uhi ke talanoa pe ai pa ke kaka mai ai pe ki he constitutional crisis. Ko tau talanani ke ripoti ko atu I pelehake. Oku I whē a ripoti atu I pelehake. O ko I whē a re o e kakai ko ia na mau tānaki. E koe tānaki e ni ma ai tonga kotoa. Ka o ko I whē ripoti ko ia I he taimini. Sai pe se tita ke se pe ko Piveni pe mo ke le at. Eia? Na mo whaka ke taha mo Piveni mai te whiwhare area. Na whanonga ko mama na pehe Piveni ko ripoti ai tupere hake na abia li he kapa bebe. Did you? Yes. Yeah, I did. Okay. Ko tari na astara mai pe Piveni na li he kapa bebe. Ko le Piveni pa pa pala pa fatonton mai Piveni ko whanonga ho whamat como programa momo Piveni pe mo sias ma sias po him. O maoni a Sitiviveni he statement ko ia se ti. O makatuunga he kukai koe mea na implement. Ka koe winga e ku
e ku whakaukau ke tuku atu ki a Sitiveni he na involved mahi umea moia. Okay. E lai ten tau tolu. Koe taria. Nei lihe kapa vewe. Ko haina ne, ko se hui ono wa, ko haina, nei ton fua ke pe mai, ko haina nei lihe kapa vewe. Ko tari ke ai, piveni mo akirisi. Tau ki pōsi ai, mo whanau ke rie ka pawewe ko piveni mo akirisi. Au sou. Vamos a gris, pego lo peti po severe. Ko ai ia, ko lihe ka poto. Rifu ka poto. Ke manatui ai, Sai. Koe minit be hafo a pena ko slere e kei toi la. Ka tau ki pos tau tolu ai. Tau ki pos tau tolu ai. Ko haina ne li ki he kapa vewe. Koe whakakaukau koe o fo inviti o ko e ni. Na e whakotuu e tangata eiki, toke tā. Ko e koto koi, hoto fua. Te whanga taitolo fo i mea ko e ni ko e koto koi, hoto fua. Ko piveni pena e hao talamai na e ri poti he kapa vewe. Ko e ni ku talatu he toke tā. Ko koe pe piveni mo akirisi na mori e ri poti he kapa vewe. Aia na kotoko ia e piveni he e na polokalama pe a mo se tita na e li e pi ai mea. Ai ripoti he kapa veve. Ta koe na kotoko i pe... Ta koe na kotoko i pe piveni e li e kapa veve kai hao e toke tātu hui atu. Ko koe mo akirisi na mori e ripoti he kapa veve i he whaunga whakapoto. E lave koe koe mea. Tuange konga ke whakamui he kuhi koe taimi. Kau ki lave atu au he mea koe nau talanoa ai. Ta kou fia pa kou whamalola hen ke toke tā. I he ne hanga kreu i whai e umea. Ula ki kamata pe talange he toke tā ka piveni. Kou pehe au o kuke i pili i sone. Koen, kua umai ki he fui konga koe ni he osi ula ki hafe hoa. Talange he toke tā. Ko haina ne ri he kipini vewe a ripoti ko piveni mo akirisi. E toke awia ke konga amui pe a te nawa una tolu o kai ko eri ke kapa vewe ka koe tutu e ripoti. Pe a talange e toke tā Halapua amui ange. Na ula ki tutu pe te tutu o ua. Ula ki tutu e flexevere pe a molopeti. Pe te tutu e akirisi pe a mo piveni. Sai. Koe mari e ia o e huunga o e talanoa ko eni e polokalama ko eni. Ulua ki na e whainga a toke tā ke whakamahino. Toki whakatontono au hata. Ka koe kumau ki he halanga o e fo i savea na e kore e he tuipere hake. Ko tuipere hake na e whai gea agrisi mo mea pe nau kore ke whai mua ha savea ko e hae loto e kakai. Au lewa tuipere hake ki he tamapirini skalauni pe whai ai e whakatau folofola ke tamatui. Whai whakatau folofola. Ko e o kore ke tamatui. Ke ai mua ha savea ko hae loto e kakai ke whai haha whakarerei whakapolitikare. Ko e uhinga ia ku tau kawe ia he toke tā. Na e whakamawhai mai e ene awhio e savea. Ko e uhinga ia na e toe awea e ripoti ki ene awhio. Na e o whai e tau wholofola ke tui ke whai whakarerei whakapolitikare. Ke o mai e loto e kakai. Pea koe uhinga ina e maua e ripoti pea o mai ei o lotonga pupulu he tamatui o kalani tui whakare o tamapirinisi tu pouto. Ko hinga na nau o mai a o ki vila ko hiko tui whakare o ia ke ave ripoti
O whakatatau e mea na uokore ke hene awhio. Sai. Ato ripoti, whekau ke na uoki he tamatui. Neonga ne tui whakare o ku kei la koi fie pe tamaha ka ulotonga ne pulpuluhi. Pea na uore wa pea moe ripoti ke tamatui. Ia ta hene pilo nisesi, a pilo re vai, pea moe loti kwani. O tari he e tui ai ripoti. Tari he tui ai ripoti. Koe uhinga koe a Halapua. Oku I kaike toi ai hamawhai ia oi wharearea ki a mea kua pāsi mai mei he tui. Ko uhinga a Halapua. O mai nau tolu ki he on na kaike loto e toko lahi pia toi whahi tolu. Komiti kehe kuna ui ko komiti tapatolu talanoa ke alope centuri. Koe uhinga koe na e mamahi ai a Halapua. Koe omi mehe ene afio. Hame a kuone whakapasi. Koe whatongia pe ia o e wharearea konoha. Kono whau halao. O whakatatau ki he whina ngalo o ene afio. O whiwhiala he hanga he tangata e ki toke tā. O mahino mai e kehe o e tau ataina. Ange ko ndanoa ke tau ataina a Amerika ko e ripatia. Independent pe ko e nau free. Ko nau free he na nau tau o au hai kakai ke nau tau ataina mea. Ko foi tau ataina utanoa e Amerika. Ko tau ataina na e merino e o se tau pe a merino. Ko tau ataina ko e mo totono e tangata. Tanoa ia koe konistu tone. Koe hanga he tanta e kio faikehe. Ai fua ke tau ataina he ono ua. Mo tau ataina koe he konistu tone. Koe tau ataina koe he konistu tone. Na e toki fatu e he konistu tone. Kana e fua ke tau ataina he ono ua. Koe tau ataina koe he ono ua. Ke oua na apto e pōpula hatangata. Ke he hou eiki. Ko foi tawataina ko ne fuakia. Ko konisu tone ia ko foi tawataina ia ho totonu au ki ho koloa. Hange ko ni ke kai aso puakapa ke alo whaka ilo e lao. Ko uhinga ia a Halapua. Tawataina Amerika ko tawataina ia he tau ke ngai popula ke tawataina me. Tawataina ko o e tawalo noa ko foi tawataina ko na kai ke fa tau ia ai. O tawataina o se tau ia. Ko hanga pe tu po ula kia whakapapau ia he kai ke toi ngai popula ka kai ke mea na ngai popula i ki mua. Kai ke ngai popula i ki mua. Pea koe fui tawataina lewa koe i konistu tone. Koe tawataina whakalao ia a au ki ho koloa. Koe hike ke whakailo hataha kai aso puaka. Koe fui tawataina ke heke hei e tolu na talanoa kei. Iyo. Koe toko tahana tohi mai na o se apuluwe tu pou nima. Koe uhinga koe na e talanoa ai a toke tā Halapua e toki lere e vitioko tuipe te tau toe tāpe he foi vitioko ni a pongpong. Te tau toe tāpe foi vitioko ni a pongpong koe uhike ke a watu ke kongi mui hake koe toka tā koni tamai na approve tu pou nima. Koe uhinga koe a Sitiviveni Halapua. Ka pau na e whai pe e nau tolo whakatatau ke whinangalo o ene a fio tu pou wha he kai toe e toi a mea ke approve tu pou nima. He koe nanau tānoa na tolo au ki he, ke ngahi, te loloto angu, toi hau whuke taha koe e koe video. Koe mea koe ku mahino koe ki a te au he ni, o ku kaike haoa a Frecevere pia mo lope centuri, mo piveni pia mo a Crispohiva. Marie, ko marie ia i he ri ai toke tā, ene ilo koe ai influence lahi a piveni kia a Crispohiva. Koe konga ki mui hoa taha koutoe, e toe fuu mata a ange, a hono tuhu i hanga tonu mai he toke tā, ai tuunga koe talanoa ke alu koe ki whakaosi. Koe uhinga ia koe na e pehe ai, koe katangueno na pehe na approve koe he tupou nima, mo tui pere hake. E hoa iku me ka inga, koe wafe maono ene utau tānoa ki ai. E hanga Sitiviveni o tok whakahino a mui ang he toenga e vitio, ai fo ita e whakaapa koe na e whai, e he wharea rea
ki he tu unia ene afio. Tai whakapa au pito. Hange koe ni lau. Whekau he tui whakareo, ke alu he tui o tonga, hau e whonua. A pulu mai me hau e whonua. O ku ikai to ia ha to tonu e wharearea ke nau to e whau e nau tolu ha mea o whakatatau. E hanga te waipeki mea taha koe ni o whakaosi aki koe hui e nā fuloloa e tau video. Koe uhi koe whatongia o hanga mingua. E aipeki mea taha te uhanga ki whakalawe atu na e ngāue aki na ngāue aki e he tangata e kihe ne konga ki mui e video. Hanga e halapua tuhu i mai ai. Ripoti koe na nau ave. Ripoti koe na nau ave. Kauai mea koe ni. Whiri mai he e kakai e toko taha fitu. Pea whiri he e tui ai pare mia me toko taha fitu. Kauia he ripoti koe ni na e ave. Ai ni talanoa na e whao he kapawewe e piveni mo akirisi. Na e kauia he ripoti ko ia, recommending na e ave he ripoti ko ia. Ke kei whiri pe e he tui e pare mia. Me he toko tahafitu e whiri mai he kakai. Mia koe nina tau talanoa, tau toluia e tālanga mai tau toluia. I he tau kuo o si, ko e solova anga ia o e longoa e whiri pare mia. Ke whiri mai he kakai e toko tahafitu, pia whiri he e tui hataha me he kakai ku whiri mai he kakai. Ko e taha pe kau whafonga kakai. Ko e uhi ke ua te whakawhaha iha, e nau hu kilo to. He ko ne alu peo Filipe he toko tahafitu e pare mia, ko pau ke whaha i ua ia. Ko pau ke whaha i ua ia. Ko hui he toko ua e nominate ai. Kana e kauia he uhinga koe e tangata eiki toke tā, na e kauia he nau ripoti na e ave. O asia he konga amui. Na nau rekomendi ai, he ripoti koe ni na e whai tātānoa mo kakai mo tūpere hake. Na nau rekomendi mai ai. Whiri e toko taha fitu, pia kei whiri pehe tu i e pare mia. Koe uhi ke oua e whewhusi ake e whare area. Maari e, koe mea nau whaama ki lawe si i peke he konga ko ia, he koutui te tau toe hoko atu pe ai a pongi pongi. I e fwoi biti o koe ni, koe nu ngata he minite e taunoa, minite e taunoa he ahon, tau toki hoko atua a pongi pongi. Koe hoa ia taha. Koe fwoi original report, o ana whakakaukau e patoa ia kuri ki he vewe, o ku keini nau tolu ai pe advance nau tolu ai. I kai, mata au pito he reporti koe original report, ai ha? Ai whiri he tu i e pare mia me he kau kintiteiti. Mata au pito ai e ha, ai tala mai he kakai, o wai ala ke he mawhai e tu i. Mata au pito ai tala mai ke ua na liriu e lau e kere kere. Mata au pito ai ke ua na liriu e sāpate. Kauia e ngai te fito i mea, pe se te hive hiva e kakai na e whai kia savea, na nau o mai mea e tolu la lahi koe. Pea nau o mai ai, iyo, kono moni na erifia loa e ngota mania i Halapua. Koe mea koe nau whakahingoa e fwoi tolu koe nie nau tālanga. Koe toko taha koe rere takai. He kono moni na he au pita lo peti he ahoni he fwoi video koe ni. Pea koe tamarewa taha na e kaikoa. Pea tamarewa taha na e losika. Kaikoa au pito a pivenia. Kaikoa au pito pea pea pou mau pea ka Halapua. Koe hui na ia i peo nau taimi. Ka koe whakao se kai ki ongongo koe ni. Koe ongongo ni na mai me he patoa. Pako whakampe kau patoa koe te mo ohovare au pito o mai pe ongongo e me he patoa. Ko o mai e he patoa e nau ongongo o whakahoko mai ko nau holomui ai tokolahi o i kakai ngāue malohi ai patoa ono teke patoa. Ko e uhi ku nau toki whakatoka ngā i hake mea koe ni. Nā nau loto mamahi au pito. Nā nau loto mamahi au pito he mea koe. Ai poaki a piveni, matui foki na e o whenga se niti, ai kau patoa o ave ki tonga ki a siaosi, mo piveni ke totongi a ke loea, ai ngahi hopo eke koe ni i he whiri wharearea. O kuau ki he awhe, hanga koe lau koe mātua, o kuau ki he awhe mo e mano, ai tanak panga e patoa ki he
ke tokua koe ai ke fai ake ngai hopo koe ni. Kamata pe hopo uluaki, koe report pe na mai me patoa. Kamata pe ai hopo uluaki, toki aha ke ai kau patoa, ko lahi e toto kuo alu. Ta koe o atu e nau sirini o tanaki e piveni mo siao si tonga, kai loea pe a piveni, fanongo ki he hanu koe ne kau patoa koe ni. Ta koe nau tanaki se niti pe a nau tolu, whakakaukau ki nau tolu, koe o atu koe se niti ki tonga ke tokoni ki he ngai hopo koe ni, e ave o totongi ak haloea o kumau whakailonga ke ngari e ikuna e nau hopo o kufai. Kamata pe hopo uluaki koe ni, i he waha a koe o piveni pe a mo sengsta, nau toki hahaka hake, ta koe nau tānaki a whē mo e mano, ke totongi aki peia a piveni. Pea sai peia, ka pauna e totongi aki pea whai o ngana mo e sirini ku nau o atu. Ka koe mea nia na e o ngohe hanu mai kau patoa, ko nau holo mui. Tautu e tautu, holo mui, tokoto, fute, pa hopo. Koe ngai mea nu hoke patoa he ahon. Toki a hake ho nau matao ilo, ta koe wa inga a piveni mo siaosi, o ku whai a te nau tolo. Na e uki e nau tānak panga, ke tokoni ke mea whakalao. Ta koe nau loea, koe ku awe kia e nau gafemo e nau mano. Koe loea e loa, kune Fetonga Harrison. Ko hingoa e loea, ko Paula Piveni Piukala. Ta koe na tātānaki, koe na whakotu upatoa, alo te tangata ko eiki koto ia i te rekawa, kana ai patoa pe, koe uaki pe, koe tātānaki se niti, mo ai pe ke na whana moa holo i whin mātua. Koe hanu mai pēne kau patoa. Ko aha ke kau patoa tangata o whakatoka ngai, ana toi whana moa holo pe he whine mātua e kau patoa. Paku o nau rea mai. Koe ke nau toi lava longo. Paku o nau talamai ke nau tautu. Ko alo e wainga ai ongo tamaa. Toki ilo hake o aho nau mata. Ko nau paku nau tolu. Kai anu e ongo tamaa. Ko e ongo whakamui taha ia. Ko tuku mai pa me he patoa. Ko nau tautu. Ai tau te whito ke kau paipa pe koe na he patoa. Nau teke whewheka e whinga paama. Moelo mena nau loto mamahi lahi taha ai. Koe foi excuse. O talamai o ku toloi e hopo, na e kore ke toloi e hopo, ki he aho e taha, ko e hio ku puke a piveni piukala. Koe whi mea ne taha na e o mai pehe patoa. Pe hao atu koe ke aho e taha, pe a whikau e piveni a asiata, ke polo kalama, o talange koe aho, o e Fuluti aho ulaki koe o e pereri he Kaikehe, ke mo ua taha ia he loi he whamauanga. Ka tako e loi peitu a whamauanga, koe loi whamauanga te kalkunga e bōpula, Koe mea nei mamahi a kau patoa he nau whakarea mai. Ka mea kau patoa. Whaifkau. Ko nau mandu i e niau e whaifkau i tai nim. Kau patoa. Koe nau toki ita ko he patoa pa nau toki mandu i mau i whaifkau mai ka tea. Ka mea na tau. Whaifkau. O mau whakarea atu. O mau whakarea. Ko se niti. Pa ko alu koe ho. Ko se ni di unau toki aha ke ho nau matahe wa inga e ongo tamaho nau utomo nau ware timo nau family. Ko mena e wharea mai kau tanda patua. Ko mena e ongo taha ko e poaki puke ke toloi. Pa ko e toloi ko e ai hopo e alu ai pe mo e nau totong loea he ngahi aho ko ia. Whakataha ai pe Tamaia o kupuke kai polo kalama mai pe ia mo solo, mo se tita, polo kalama mai mo hai. Mea kolo to mama hea kau patoa koe ni.
Whaingata ia na wareti. Whaingata e wareti he ne poaki puke ana kai toto uhifu he puke ia wareti he kato mui. Loto mamahi lahi mane kau patoa ia piven piukala. Usabo hiwa. Kai ki ngata pehe na wahe. He paanga e kakai patoa. Oku whei ngātu ke ngahi hopo. Nau mate aki e visone mo ngahi hopo. Pe nau tānak se ni te atu. O nau whakaukau e Haya Harrison. Pe ko ha loya tō maari e mo iloa. Ta koe koe nau loya pe nau tōruia ko Paulo piven piukala. Oku tau tuia ho nau kato mui he wareti. O kai pea. O wale pe keke haka motua. Keke mai fine motua. Mea koko. Ko ki o ngongo whamui tahea na tuku mai i he rete o BBC. Pea me he patoa. Pea mo he rete o kere a. Ko alu pe ke nau maa maho nau mata ka kua maha he nau wareta. Maa mai mata maha he wareta. More atu mo e Pascal. Mea ku hoko he aho ni. Bako ukore wha more atu. Ko kaike nau tō lawa wha mau ko hu mai pato ake he tū. O wholahe mai e nau. Ngai mea ko tō o ia ue ko ukore wha more atu patoa ko kuna tūla. Pe ia nai si whaere pe a ue mo na tūla wha matariri. Te mo osi mo tolo e ita mo e kape. Kana e whaere, ko kuanga whaere i pe ni nai mai he eiki. Ki ai pege mau beha tau fia, mua tau kata. E ko whalaka mo tolo. Na kua whamurumati kau patoa koe kei loto mamahi. He ku mau osi kau mau tolo e mo kau patoa koe kulahe more nau seniti. More seniti a tirila kai ke a koe whahinga. Koe ni toi kai he loia loi tonga e nau seniti. Kai peke ako, hala ako. Tau whakakata pe, kau tau talanoa pe he mea kumooni. Tau whakakata pe, kau tau talanoa pe he mea kumooni. Mea gui koe, poto hange hangata, pe toe hanga ingata pe. Kia hanga vai hanga rupe. Koe kakai koe asi su talamai, nau poto hange hangata, ka nau wanga vai hange halupe. Koe kau paipa koe na e patoa, a piven mo sa spohiwa, au na poto hange hangata, pe na toe hanga ingata pe, mo fanongo mai. Kakai sisu ku poto hange hangata, kaya nga vai hange halupe. Kakai setane, ku poto hange hangata, kaya nga ingata pe. Maha e wareta kakai hono. Tau whare ki. Tau whaos. O tō mafi o mau whawheta e atu e mau au sia mai tō mui e mau polokalama koe ni pa mau whamalo atu e tatake aho. Mau kore whakamore atu. Ka pau o kui ai ha mau rea, tōki tua, ulunganga. Mau talolo, e larowa e oe a Fiona, pia mau whakafoki atu. Mo whakatomala, mo whamore ka pau ia mau tōna no. Kau mau whakafoki atu, e mau whakamalo, e whaki iwi, whaki poto, whaki malo, whaki rea ko ke whakakoloa aka au tamai o eki pe ko se wāniti. Ko hui ko e whatongia e tui aki o e mo o ni, pe mo e lelei ki e whanua, na e tuu i o seni, na e whaki pe mo moi ate urak whaa, ke malu i mai mo tauhi. Whakatoka e aho mono alunga e o tua pa ki whainu ki mautolu ho o vaiola, whawhanga ho mā mo ui, whakao e lotu ai vai. Pea koe kereso mau e kosi sukalaisi o whae o tua koe tamai. Wheo he lau maare mā oni. Nofo e te mautolu o nā hiki. Kai whai beo tae ngata. Amen. Whamalo atu. E muke nofo mai ke tau polo kalama e whea whakoloa koe ni pako o whalahe at ka mautolu. O whalahe at ke kau patoa koe na ko mouta foki mai me whapouri ke mama. E tāpu ki na mautolu i Sihova. Ke moutu whātua e mama. Ke kau whapouri lolo. Ke nau foki mai a. Ke nau tuu whakataha. He rei ai o tua.
Ngā lelei ko tō pe whaia no pāto laki mo langa e ko tautonga. Lewe vai malanga ka tautok sio au. Goodbye. Ko koe mo akirisi na mori everybody e kapa bebe. Ko lawi pulu paangai tolungi au. Peta yang paangai ni mangeau. Maskra fuel paangai ni mangeau nusila. Pea moseti tatu ionetoa paanga eni mangeau. Kole atu DJ ko hoku ngalu tuku okue. Kai omai le waha fasi pea kahiri ko ia. E toki mea mai e aisea, kene toki whahat e tauola. Ka koe uhi, oku atape ai sekretari, pea moe ngahi wahi whanua, ke ngahi ofa e tō mui mai, ke toki whakakato hake, ka toki o atu a hono whakaiki ki. Ka koe whalahi atu malo ke i awhia mai e tau programa e whiawhini, pea mau ofalahi atu ka ki motol ko tō ape, mga hiloto whare ko tō ape, malo e ofa, malo e tokoni, pea malo e poupou mai. DJ, komo taimi e ni malo. Ale whaskaning mo tōku tō pepe mei tōpleang, tau kau whakataha i he Kolope Foundation, pea whakataonga pe tokona tu whaskaning e te kutoro, pea wata pepe mo whakamalo e tau tōku. Tau whakataha kau maanga i tokon, pea mo ofa tō pepe, pea mo whai i Hawaii.
palo mesi kuo mole Donu mia esino o e tole Tangi loto i e whakamole mole Herino ai sita manatu o kukoe Herino ai sita manatu o kukoe Malo. Malo, pea ko ngata ngai e mau fai fatongia pea mei heleti o kolope pea mei tonga eki ko au fifita i kahihifo ka umaa a taiseni pea pehe foki ki a DJ te vitamahe pea mo ana ko li fifita pea ko whaika maria ko ni e tuka ngeia ki hesea au poate ke ne whaia taki lia whamalo pea mo whakahoko atu ai ola o e tau whainga paanga i he whiawhini o whātu. Malo. Wo kore peke u whanga whakatapu ko whea. Kai whaia tiki whakahoha koe ni. Laki ko whawhonga i atu. Si mātu, a mo tunga whine mātu. E kua te pato ai kakai. O māloro ta honga mua ni ka tiki mō tolu ko toa pē. Ofa mai me he. O pē. Pe bebe ka ki mō tolu tonga ni. Mo ofa ko whai, ku hoko i ka vai kau aki, ka tau whatongi aku whai. Mo mea i pē. O ku mau whai pē ngā ueni. Ka ku whakatangata pē ha mau iwi. Ko e ofa ko mō whai, hoko i ka tokoni. O mo mea i pē. Ko ha tau whatongi aku whai. Neongo e tau masi wā. Pe neongo tā riu ka kei whonu pe tau waka. Kai kai ke tau tuko e waka ka tau hopu ki taheo kakao. Ongo ki o maulo tō e pōni. O whaku mū whai. Mū mea i pēu koe ha tau whilawe i toto. Ka tau whilawe i lau maari e. Oi ofa. Hāwhu ato, pe ngāu he nima aku maa mo loto aku maa. Ko ofu koto peo ko mo whai mahi pōni, e wheu ngai mo e pāngai ua mano, tō luawhi ua ngeao. Nē tō e tānaki mai ki mui mai, ai ofa tō mui ko e pāngai nima ngeao, e siu mua ta ane. O lakere vai a ua mano, tō luawhi whitu ngeao.